hanyuma Sami witwa Alexander Isak musore w'umunyasuwede ufite inkomoko mu gihugu cya Eritrea rutazamu ego asmara kabisa umurwa mukuru rutazamu ikipe ya Newcastle ikipe ya Liverpool nkuko yabikoze kuri Florian Wirtz n'ubundi baravuga bati twebwe amafaranga no gukomeza guca uduhigo two kugura abakinnyi bahenze twakongera tukabikora miliyoni 130 ikipe ya Liverpool baravuga bati zingize ntabwo baziduteye cyane rwose mu bana wamaze kwangirika hagati ya Alexander Isak ndetse n'ikipe ya Newcastle United nubwo uyu musore ari umwe mu b'ingenzi babaye muri no ekipe ya Newcastle nyuma yo gutunga barutayizamu arimo aranishira niyo mpamvu abafana b'ikipe ya Newcastle babaye desi cyane ngo bamutekereza nk'umuntu uzababera aranishira mushya ariko ngababera Michael Owen uko no umusore wari umazemo imyaka 3 yitwara neza umwaka ushize n'umwe mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi hanyuma yamaze kubabwira ko azasohoka ndetse n'inzu yakodeshaga mu mujyi wa Newcastle ayivamo. Liverpool yatanze miliyoni 110 z'amapaundi na bid ya mbere. Newcastle itera utwatsi ivuga ko idashaka kugurisha umukinnyi wawe ugifite amasezerano y'imyaka 3. Newcastle nawe yanga kujyana nabo muri tour bakoreye ku mugabane wa Aziya n'igihe nabo bagarutse bagiye gutangira umwaka w'imikino batumira abandi bakinnyi n'imiryango yabo ntibamutumira. Abafana ba Newcastle bamutuka amanywa nijoro babazana ibyapa ndetse n'imyambaro imwibutsa ko rwose atari umugabo nyamugabo bitewe n'ibihe byiza bagiranye. Nawe akavuga ko akeneye ikipe ikomeye kugira ngo akomeze azamure kariyeri yiwe. Liverpool ngo bitarenze kuri uyu wa mbere irazana bidi ya miliyoni 130 z'amapaundi kandi ngo yizeye neza ko nyuma yuko bamaze kubona ko Newcastle Alexander Isak atazava kwizima Newcastle ngo kuyanga biragoye kuko bamaze no kugura rutayizamu ukiri muto cyane w'umudage uvuye mu ikipe ya Stuttgart Watermaid. Ntekereza ko ikipe ya Newcastle izi miliyoni 130 niziza ku meza kuri deadline ku wa mbere Newcastle ishobora kuzemera nta ishobora kuzemera nta gushidikanya sinzi aho yahera rwose bihakana amugane uko Haruna bivuze n'ubushake bw'umukinnyi yizina buryo umukinnyi yakweretse ko atagushaka buryo binajyana n'umusaruro ntubwo waforsa gute ntago byaba bikunze nikanzemo ku magambo y'umutoza Ediho n'uburakari bwinshi mu kigano n'itangazamakuru ati abandi bakinnyi ntoza bakeneye time yanjye barankeneye kuruta uko itangazamakuru rinkeneye kuvuga kuri Isaac ati nta nubwo rwose nzongera gufata umwanya na muto kuvuga kuri Isaac. Ubwo umunyamakuru aramubaje ati biri mu biganza byawe wabikoraho iki asubizanya uburakari bwinshi. Uyu mugabo nyuma yo kwakira Nicky Fortmed nkuko na Samira bigarukaga babonaga ko arabura rutayizamu bazanye ba Jacob Ramsey bazanye ba Anthony Elanga basanga ba Anthony Gordon n'abandi bakinnyi bari basanzwe batandukanye bagiye banafasha bagira kuko ari banarekeye nakora mu Wilson yakano mu Wilson. Urumva n'ikipe ya Newcastle n'ikintu cyatumaga baryama no kuko utare kuri Alexander Isak. Urumva kari mu Wilson kuva avuye mu mvune y'igihe kirekire umwaka ushize yanagarutse asanga nta mwanya uhari kuko Alexander Isak yakinaga bihoraho ni n'umukinnyi Newcastle agize amahirwe ntiyagira ikibazo cy'imvune. Urumva rero kuba batarigeze bazana n'uwo backup mu gusimbuza Kari Wilson ngo aba hari byibuze abakabuye umwanya rero byari ngombwa ko bashaka rutayizamu Nicky Fortmed. Nyuma yo kuza rero umutoza Edio asa nkaho atuje ku kubona rutayizamu igisigaye no kuba ekipe ya Newcastle ndayanagana n'ikipe ya Liverpool. Newcastle ni ekipe nakunze uburyo yihagazeho. Newcastle ni ekipe nayo burya yamaze igihe kinini idaspendinga nyuma yo kubana n'aba banya Saudi Arabia bamaze kuyifata kubera ko nayo yari ekipe isa nkaho iri ku murongo kuri tangente mu kurwana no kudafatwa n'ikibazo cya financial fair play. Rero nyuma yo kuzana ba Anthony Elanga kuri za miliyoni 50 na ukazana ba Jacob Ramsey ba Malik Tiola n'abandi bagiye bongerwamo ni ekipe nayo ikeneye kuba yagurisha. Urumva rero kugurisha Alexander Isak nabo barabizi ko ari inyungu zayo mu buryo bw'ubucuruzi ariko n'umutozi yaguciriye amarenga ati mu bwanjye sinifuza kuvuga ku mukinnyi udashaka kubana natwe ukundi ni nko kuvuga ati ntitwakabaye tukina ari kumwe nawe. Rero uyu musore yakoze akazi ke ko korohereza Liverpool gusunika kerekana Newcastle ko atifuza kuyikinira ukundi. Ubwo byahita binafasha ikipe ya Liverpool nayo wenda kuba yamubona ariko Newcastle yihagazeho kuko nanjye nayumva uyu musore ari muri prime time ye. Ndabyibuka ama ekipe yajya mushaka kiri muri Real Sociedad ariko wenda akagira impungenge kukuba yaza muri Premier League akahita afatisha uruhare rw'ibitego 29 muri Premier League atsinda 23 agatanga na assist 9
bihita bijya mu mikinire y'ikipe ya Liverpool uvuga ngo twabonye umutoza Arne Slot nyuma yo kuhagera nibyo yari afite Mohamed Salah, akagira Luis Diaz, akagira ba Nunez, akagira Diogo Jota, bari abakinnyi yagendaga akoresha mu buryo bugiye butandukanye, ariko anatwereka ko aramutse afite rutayizamu wanamwagranisa ko ashaka kwataka aciye ku ruhande. Arne Slot yizerera kuba yamukoresha kuko ni umugabo navuga ati Mohamed Salah azajya mu gikombe cya Afurika wenda bakaba iyo minsi 20 hafi 30, akavuga ati twaba dufite byibuze abakinnyi benshi basatira, kuko inyuma y'igenda rya Luis Diaz, nyuma y'igenda ry'uwitwa Darwin Nunez wagiye muri Saudi Arabia, nyuma yo kwitahira kwa DJ, urumva binjijemo uyu musore ugwetike, ariko bakeneye byibuze n'undi mukinnyi wazaga fasha muri kwataka, kuko na kapiteni Van Dijk yigeze kubikomoza avuga ati dukeneye n'izindi mbaraga mu busatirizi. Urabona ko ikipe ya Liverpool hari impamvu yo gushaka Isak, hari impamvu yo kuba bamukeneye, ariko n'ikipe ya Newcastle iri mu gihe cyiza cyo kumugurisha ku gafaranga keza nayo ikabyungukiramo. No guprofita ngo ko rero uko bimeze. Akse gato yari ikintu ntekereza ko gikomeye cyane kuri equipe ya Newcastle. Newcastle nta kintu itakoze muri kuno kwezi gushize kugira ngo yumvishe Alexander Isak kuguma muri iriya equipe, kubera yuko barabizi ko no mukinnyi w'ingenzi wabo muri equipe mu bijyanye no gutsinda ibitego. Bamaze match 8 ukizemo pre-season na match 2 za championnat badatsinda, nta match nimwe baratsinda, kandi n'umubare w'ibitego barimo batsinda nago bihagije. Bigaragara ko uyu musore ari pie iremereye cyane mu mikinire y'ikipe ya Eddie Howe. Niyo mpamvu yasabye ubuyobozi ko bakora ibishoboka byose bakagumana uyu musore. Biba ngombwa yuko n'abayobozi ba nyiri ikipe ya Newcastle ubwo bimanukira bakajya kuganira n'uyu musore, harimo Jamie Ruben, Nico Ouna, ni umwe muri ba nyiri ikipe ya Newcastle, yasimbuye Amanda Stavi nyuma yo gukura imari ze muri ikipe ya Newcastle. Umugabo witwa Jacob Soris, director wa Newcastle ariko uhagarariye PIF, kira kigega cya Saudi Arabia gifite ikipe ya Newcastle, Public Investment Fund, nabo baramwegera baramuganiriza, ndetse na chairman w'ikipe ya Newcastle, umugabo w'umwara witwa Yasir Ali Rumayani, mu minsi yashize abantu baramubonye kuri match za Newcastle yaje mu gihugu cy'Ubwongereza. Biriya byose babikoraga bereke ko uyu musore bamushaka, ndetse biteguye no kumwintegra muri groupe, baramuganiriza biranga, banze no kumuteza aba director sportif muri equipe ya Newcastle, nubwo nawe bafite ubungubu nyuma yo kurekura Paul Minch wari wasimbuye ngira ngo ni Danny Ashworth. Bamuhaye ibaza abayobozi bakuru muri equipe, banyiri equipe, banyiri umutungo, baramubwira ati wa mwana we niki wifuza. Umwana arababwira ati nta kindi nshaka uretse kujya muri equipe ya Liverpool. Bahise bakura y'amaso, ni naho muri iki cyumweru bahise bashyira imbaraga zose mu kwita babona rutayizamu nta kundi kubitekerezaho, bahita bazana Nick Wortmed. So niyo mpamvu rero kuri Eddie Howe, nyuma yo kubona ko ibishoboka byose byanze, yaba ubwe yagerageje kumuganiriza mu minsi ya mbere biranga, aganiriza ubuyobozi bugerageze bumuhereza amasezerano meza fatika yabaho kuri iyi si biranga. Ntekereza ko limite yamaze kurenga y'icyo bakora kugira ngo bagumane uyu musore, kandi kumukipinga hariya agatakaza agaciro adakina, nabo kuri bo ntabwo byaba ari byiza ku isoko ryo mu gihe kiri imbere. So ntekereza ko kuri uyu musore agomba kujya muri equipe ya Liverpool nta gihindutse. Uruhare rw'ibitego hafi 72 muri myaka 3 amaze muri equipe ya Newcastle, urumva yari iremereye cyane kumutakaza. Ntago ari ikintu bari kwita basimbura mu mikino 8 bakinnyi ya pre-season batamufite. Yewe na Nick Wortmed ku myaka 23 na Isak aza muri Newcastle yaje muri iyi myaka, ariko Wortmed saison ya mbere nziza muri Bundesliga muri equipe ya Stuttgart, biraza gufata igihe kugira ngo we na Osura, nubwo nabonye bari no gutekereza kuri Yohani Wissa waza gusimbura Callum Wilson, kugira ngo bagire nibura ubunararibonye buhagije kuri ata ko bagiye gukina Champions League. Kabisa ngoko uko bimeze. Mukanya gato cyane narindeho mvuga za transfer ingaruka no kuri championnat. Aka gasore kitwa Savi Contenshey Simons, petit myaka 22 bikaba byarangiye rero equipe ya Aspazi
igize gutya iramwegukana miliyoni zigera kuri 51 z'amapawundi ava muri ekipe ya Leipzig Rasensport Leipzig yerekeza muri ekipe ya Aspaz hariya i Londres. Ni umusore wagaragarije ikipe ya Leipzig ko agomba gusohoka muri ino ekipe nyuma yuko yakuriye muri akademi ya ekipe ya Barcelona La Masia. Umwe muri babana babaye abasitari ari batoya cyane, imisatsi ye n'amacenga menshi kuri ya mavideo La Masia igenda ipostinga, n'umwe mu bana bari bazwi cyane. Ayivamo ajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ni naho yakoreye ibaba, nibwo yatangiye gushyira akanya mukabona ko noneho yatangiye kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ikipe ya Paris Saint-Germain mutiza muri PSV Eindhoven yacamo naho gatoya, hanyuma agaruka mu ikipe ya Leipzig na birangira namuguze. Ekipe ya Leipzig mu myaka 3 ishize yabashije kugira uruhare rw'ibitego 76. Umwe mu basore mu myaka 3 ishize bitwaye neza kuko rwose yagize uruhare rw'ibitego 76, atsinda ibitego 42, atanga assist 24 muri seze 3 ziheruka. Byavugwa mu ikipe ya Chelsea, ariko ibiciro byakomeje gusa nkaho kuri Chelsea babona ko bitari guhura neza kuko byatwaye miliyoni 70 z'amayero. Birangira ikipe ya Tottenham yari imaze iminsi ishaka nimero 10 mu nimero umukinnyi ukina satira afasha barutayizamu. Bahereye kuri Morgan Gibbs White, ekipe ya Nottingham Forest iramwimana, bajya ku isoko ryariho Iburayi, ikipe ya Arsenal Izanye y'agateri biramwanuye biramujyanye. Ikipe ya Thomas Frank ntabwo yigeze ihwema gushaka nimero 10, birangiye bahurije kuri uyu musore Xavi Simons, umusore w'umuholandi wanahamagaye mu ikipe y'igihugu y'ubuholandi Rezo Hange, zigomba gukina qualification y'igikombe cy'isi. Navuga ko ari umwe mu basore wagiye uca ahantu hose bamubona nk'umukinnyi mwiza, ariko sometimes ugasanga barimo barabikinisha ku mpande kora prevalence yiwe, kuko ni umusore ushobora kwakina nka nimero 10 agakina ku mpande zombi. Uyu anda technique nyinshi, yaciye muri La Masia, ni umuholandi, bifite aho biva. Tugiye kumureba noneho muri championnat izindi gukomera, noneho hanafite n'umwanya wo kuba ari nimero 10, kuko ekipe ya Tottenham irabisi ko James Maddison atari umukinnyi ukunda kuba hari igihe kinini kubera ibibazo by'imvune, n'ubu ngubu yagize ikibazo cy'imvune muri pre-season, azamara igihe kinini hanze. Ni umwanya wo kureba noneho Xavi Simons yakura akaba umukinnyi ngenderwaho, kuko agiye kujya mu ikipe ya Tottenham izakina Champions League, ni ekipe yifuza guhatana muri Premier League ikongera ikazamuka igashaka sport ya Champions League bidaciye muri Europa League. Agiye kuri Spotlight, ntekereza ko ari umwanya wo gushapinga kariyeri ye, akava kuri wa mwana ufite ibimpuye ko yaraciye muri Barcelona, bamwibuka muri twa dusatsi na ya jezi ya Barcelona itamukwira, tukamureba noneho niba yaba umugabo kuko imisatsi imeze nka perike cyane. Rero nuko bimeze, gusa n'umukinnyi mwiza ugiye kugira ibyo afasha Nepo mu bijyanye na departement offensif cyangwa se mu gukora uburyo bw'ibitego muri ekipe ya Spurs. Mu by'ukuri ugiye gucisha amaso mu bakinnyi ekipe ya Spurs yazanye, biganjemo abakinnyi bari talented cyane, ahanini biganje mu busatirizi, abantu babanje kubona cyakudusa uburyo kiro gitibikana abantu. Mu by'ukuri baravuga bati se haramutse hongewemo undi wa mugani ushobora kuza gukina ku 10 byagenda gute, agafasha ba Charlson n'ubundi busatirizi bwa ekipe ya Spurs. Nyirango namahitamo meza Nepo. Yes, namahitamo meza cyane ku mutoza Frank Thomas n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Abantu wenda twanagaruka inyuma gato, anje agiye ari Postecoglou umutoza atozaga Tottenham Hotspur. Nawe agiye wabonaga ko Tottenham Hotspur iyo yabaga ifite James Mason byatandukanaga nuko yabaga dari bagakinisha Mirere Kiperateri batatu hagati, yaba gufata wenda Bentancur na Bissouma ndetse na Pape Matar Sarr. Ubu bafataga Parinya, Bentancur ndetse na Pape Matar Sarr. Ukabona ko kenshi Tottenham Hotspur kuri mutoza Frank Thomas kuva yagera yagiye yifuza ko bamuzanira nimero 10 mu gihe imvune ya James Mason yari ikomeje kugenda imuzonga za no kuvunika igihe kinini, na kwa gushaka Morgan Gibbs White. Anthony byabaye nkaho byanga, ariko ntibakwicara, baje kutwereka ubusereye cyane bageze kuri Beresheze bashaka kudetrona ikipe ya Arsenal, wenda nyuma yihagararaho nka ekipe nini. Tottenham Hotspur ubona yuko kwakira nimero 10, kwakira umuntu nka Xavi Simon Quintesha, numwe mu basore beza bari talented nkuko Rugangura Axel bivuze. Iyo rebye uyu mutoza Frank Thomas bituma nsubira inyuma gato, wenda nkanareba Xavi Simon uje ni muntu ki ku mutoza Frank Thomas
nawe ukunda abakinnyi nk'aba ngaba ari talented, ukunda abakinnyi nk'aba ngaba bafite karite y'aya mapase meza akinisha bagenzi be nka animateur doje, ufite karite z'amatropas, ufite karite za dribble, ufite karite za long shot cyangwa se aya shot ya kure. Ibi bintu iyo urebye ku ikipe ya Tottenham Hotspur aka kanya ni ekipe ifite Mohamed Kudus, kagira Brennan Johnson ndetse na Richarlison Diandrade, basore batatu basatira. Wabonaga ko kuba bakina nibyo Pape Matar Sarr bahagaze mu mugongo, uburyo yakinaga nimero 10 Pape Matar Sarr yakinaga nka second strike, nka mukinnyi ushobora kuba mu mugongo wa rutahizamu nawe akamufasha gusatira, ariko ukabona ntabwo hari nk'umukinnyi ugaragara muri role ya playmaker. Kuko iyo urebye hari karitenda y'ama troopers, uyu musore Quentin Xavi Simon mwitezeho, wabonaga ari ikintu ikipe ya Tottenham Hotspur mu mikinire ibura. Kuko ari ikintu bavuga ngo Richarlison Diandrade ni umusore usohoka muri box cyane, aba yagiye kwegerana na ba Kudus, kwegerana na ba Brennan Johnson, ariko se kuko ukareba ukavuga ngo sibye wenda iyo mipira mo Kudus yahindura y'ama centre ku bitego bibiri kuri journée ya mbere Richarlison yatsinze. Murabyibuka no ku gitego cya Brennan Johnson byabaye ngombwa ko ari cross witwa Richarlison yahinduriye iburyo, usanga Brennan Johnson aratsinda. Ni imipira isa nka izara ama centre, ariko ya mipira uvuga ngo na ama troopers ni ya mipira ucumikira rutahizamu, wenda akabasha gukora iyo screen akaryamira aba defenseri, abo bakinnyi ba muri impande nabo akabasha kubakinisha cyangwa se akabashakira amayuma espace bashobora gucamo. Wabonaga aka kanya ari ikibazo ku ikipe ya Tottenham Hotspur. Ku mutoza Frank Thomas abantu bamwibuka no mu ikipe ya Brentford, ubwo yasabaga ubuyobozi ko bamuzanira Mikel Damsgaard, umudanwa icyo gihe waje agakina nimero 10. Wabonaga ko Christian Norgard, uyu musore ya Arsenal yaguze, ya Remuluk, uyu munya Ukraine, yabaga ari kumwe na Matthias Jensen cyangwa se Vitali Janet, wabonaga ko n'abakinnyi bose bakina hagati n'abarekiperateri bagufasha mu buryo bwo kurekipera, ariko mu buryo bwo kuyobora umukino wa muntu usunikira amapasi Brani Mbiyumo, ba Kevin Shedd na ba Yohani Visu, ukabona ni ikibazo. Uwo musore aje nibwo yabaye igisubizo. Rona esentrusanya neza Xavi Simon muri iyo sura ya nimero 10 witwa Frank Thomas, akeneye umuntu wakoresha abakinnyi batatu b'imbere, yaba Brennan Johnson wihuta, yaba Mohamed Kudus. Uyu mutoza burya ikindi kintu yizereramo witwa Frank Thomas ni ikintu cy'ama counter attack. Rero ufite iki kintu ukunda cy'ama counter attack ku mutoza, ukenera umuntu wanima iyo counter attack. Wabireba gukabona Pape Matar Sarr yo babirimo, na warashaka kuba umukinnyi uza gukora kuri baro ya nyuma. Ese wa mukinnyi uza gutwara iyo baro akaza gushaka umukinnyi wa nyuma akinisha iyo baro. Uwo mukinnyi rero muri animation ya counter attack agomba kuba afite karite yo kugumana baro, ari umuball carrier, ari umudribbler, mu gihe abakinnyi bari kwiruka bashaka ama espace yo kuza kujyamo ngo batsinde igitego bataraba bien positionné, akabagumanya iyo barakaza kumenya icyo ayikoresha. Yes, akarero aruko bimeze muri iyi minsi igera kuri 2 isigaye kugira ngo rwose by'umwihariko hano mu gihugu cy'Ubwongereza bashyireho umuryango cyangwa se bafunge isoko. Hari tundi transfer turi kunyuranamo mbere ko tugaruka kuri Alexander Isak. Nabonye umuvandimwe witwa Nicholas Jackson, rutahizamu umunyasenegal w'ikipe ya Chelsea, yamaze kumvikana na ekipe ya Bayern. Hanyuma rero loan fee miliyoni 13. Uyu muvandimwe nyuma yaho ekipe ya Chelsea yinjirijemo Liam Delap ndetse na Wao Pedro, rwose umwanya byabaye ibibazo bikomeye cyane Adelar, akaba rero agiye kuba yerekeza muri ekipe ya Bayern. Yani byagiye kujya muri ekipe ya Bayern Munchen, kuko Bayern ikeneye umuntu ugomba kuba asimburana na Harry Kane kuri attaque. Nyuma yo kurekura Matistel akajya muri Tottenham Hotspur mu buryo buri permanent, bakagira gutya bakabidinga kuri Nick Wortmed, ariko ntibamubone, bikarangira aguzwe n'ikipe ya Newcastle. Bifuzaga kongeramo undi rutahizamu, bahisemo guhitamo rero uyu munyasenegal Nicholas Jackson wari urimo witwara neza muri Chelsea par rapport ya level ya career na development yaragezeho, bijyanye n'uburyo yavuye muri Villarreal muri saison ya mbere ahita yisanga muri equipe nka Chelsea, agomba kwiheka bimubana umutwaro munini, bamusaba ibintu byinshi, ariko navuga ko yagerageje kujya kuba mu backup muri equipe ya Bayern Munchen. Nekereza ko ni icyubahiro ahawe muri equipe nka Bayern, ko ni equipe nini
ikintu gikomeye cyane kuri equipe ya Chelsea irimo irashaka kurekura bano bakinnyi benshi yagiye yandikisha muri Conference League umwaka ushize kuko UEFA yabasabye mu bihano yabafatiye yababwiye yuko abakinnyi bashya izasinyisha abakinnyi bashya yasinyishije kugira ngo bandikishwe bazagaragare kuri list izakina Champions League babasabye ko bagomba kugabanya bamwe mu basore bari kuri liste ya UEFA Conference League muri retour niyo mpamvu transfer buriya z'abantu nka ba Joao Felix nta kintu zigeze zibamarira ku bijyanye no kubona space kuri liste ya Champions League kuko UEFA yababwiye yuko bagomba kugabanya ku bakinnyi bari kuri liste ya Conference League so ubwo wahita ubara ko Chelsea nibura abakinnyi bagomba kuhita binjiramo kuri liste ni Jackson nako bagomba kuhita basimburwa bakajya kuri liste ya izakina Champions League kubera ko Jackson avuyemo ubwo twabara ko transfer zibara kuri icyo kintu ni Jackson ni Kiran Dusburhar ni nundi musore bashobora gusora Siritu na Christopher Nkoko nawe nundi musore wari kuri iyo liste ariko bari abandi bagiye basohora batari kuri iyo liste cyari ikibazo gikomeye kuri Chelsea niyo mpamvu UEFA yabasabye ko bagomba kugira icyo bakora kuri Jackson muri equipe ya Bayern Munchen ntekereza yuko umwanya atazabona uhagije kuko Harry Kane ni umukinnyi usanzwe ari fit bihagije cyane muri Bundesliga yasibye ashobora gusiba nk'ibyumweru cyangwa ukwezi igihe abawinga bamaze gufatisha hariya umutoza yatangiye kongera kwintegra Serge Gnabry ndetse na Michael Olise ku rundi ruhande ariko nko kuri match baheruka gukina ari na match imwe bagerageje Serge Gnabry nka nimero 10 mu buryo bwo gushaka uburyo yazasimbura Jamal Musiala cyangwa se barebe niba byashoboka ko yasimbura Jamal Musiala mu gihe bamubuze kubera ikibazo cy'imvune yagize muri ubwo buryo wenda Jackson ashobora kuzashaka umwanya mu mande ko Bayern ntafite winga benshi nyuma yo kurera Wasane na Kingsley Coman so nekereza ko kuri Jackson ko na move ya Bayern no kujya guprova akagaragaza ko yakomeza guhatana ku rwego ruri hejuru kuko muri Chelsea benshi badutse ku bushobozi bwe kubijyanye no kuba yafashe ikipe ikomeye kubaho ngoko uko yemeze rero ibya Nicolas Jackson umusore w'umunyasenegal y'imyaka 24 match 37 ibitego 13 yafashe ikipe ya Chelsea gutsinda muri saison ishize hanyuma kandi ibitego uyu musore akiri ni wabo buriya yagarutse ku kintu cyo kuba yanakoreshwa ku ruhande uyu musore akorwa mu ikipe yitwa Tirene ari wo mu gihugu cya Senegal nizitwa za Casa Sport na Villarreal ijya kumutwara muri ekipe yabo y'abato mu mizamukire ye ajya kujya muri ekipe ya Mberaxel kenshi yanakoraga nk'umukinnyi w'umuwinga buriya muri umusore witwaga Moreno wari kapiteni wa Villarreal wabatakiraga Gerard Moreno agira imvune y'amezi 7 ubone nibwo umutoza amwintroduce nk'umukinnyi wataka kujya akaba aragenda byitwaramo neza na Chelsea mugura ari muri iyo mood yo kuba umwataka ariko iyo urebye igenda ry'abakinnyi nka Barero Isane twavugaga ba Kingsley Junior Coman ubona ikipe ya Bayern kuba warazanye witwa Luis Diaz Fernando Marwanda nago bihagije wanagira n'uyu musore nka Nicolas Jackson ushaka no kwatakisha abataka babiri ari kumwe yataka ce ku ruhande nabyo ntacyo ariko se n'ikintu gishoboka no musore ubundi ntabwo yigeze agira navuga ngo muri Chelsea ntabwo yakinye nabugeranyije nawe n'ukuntu yazamutse kuko Gerard Moreno avunika mu ikipe ya Villarreal yatekereza kujya kugura undi musimbura ariko kumwe unayemera abayitemberera areba amakipe y'abatoya yamubonye mu ikipe B ya Villarreal abona n'umukinnyi kwitwara neza mushyiramo atsinda ibitego nk'8 cyagiye Chelsea yaguraga utambutse wese apfa kuba ari munsi y'imyaka 25 ibiramuguze bivuze ngo muri Chelsea nibwo yatangiye gukina nk'umuntu ubanza mu kibuga Premier League atsinda ibitego 14 inose ziheruka atsinze ibitego 11 niba nibuka neza muri Premier League bivuze ngo no musore na ikindi afite karite yo kuba yakora pressing kongera ko hari Kane ari umukinnyi ushobora kuba yakina dropping hagati n'ibibura rya Jamal Musiala ufitemo Luis Diaz Marulanda ufite na Olise udasimburwa ushobora kuba wafata Olise ku ruhande rw'iburyo ibumoso ugashyiraho Luis Diaz hanyuma Nicolas Jackson agapressa akaba ashinzwe gukora pressing hanyuma hari Kane akajya atsinda bya bitego bigarutse kuko nabyo arabishoboye kuko hari Kane ashobora kuba yakina n'abataka babiri barabataka babiri ntekereza ko mu mikino itandukanye kompani nk'umuntu ukeneye umukinnyi uri tayari gukora pressing no gukora kwirukanka atesha umutwe aba defenseur ba equipe diverse ntekereza ko ashobora kuzabona umwanya wagije yaba iburyo cyangwa ibumoso
yaba kuri wing cyangwa se kuri nimero 9 ndetse no muri ino mikino ejo bundi twabonye Harry Kane ajya gukina imikino yo muri za kimwe cya 32 cya DFB Pokal ntabwo bafite aba nimero 9 kuko bose barabarekuye Choupo-Moting yaragiye Matistel yaragiye nta wundi mu nimero 9 bafite ntekereza ko kuri Nicolas Jackson muri equipe ya Bayern igiye gukina za Champions League n'indi mikino n'igihe bakeneye ibitego byinshi cyane bakina nari babiri kuko Harry Kane yashobora gukina inyuma y'umwataka kandi ntimumuze gutsinda bya bitego asanzwe atsinda ngebyo rero ibye equipe ya Bayern muri iyi minsi ubona ko sinzi wenda niba riza rya company wabaye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza ariko urabona ko Bayern iri kubita ijisho cyane rwose iri rambagiza mu gihugu cy'Ubwongereza ko ubwo Nicolas Jackson araje Oliza arahari ubwo Kane ari hafi aho ngaho Diaz arahari ubundi ni ibintu mu myaka yatambutse kubona ekipe ya Bayern rwose ifata abakinnyi mu gihugu cy'Ubwongereza biganjemo n'abakomeye ikaba yabakoresha ntabwo byari bikunze kuba ariko ngira ngo bari bagifite n'impano nyinshi z'Abadage ni naho hantu ruzingiye ubona ko Bayern yatakaje identité ya ntabwo ikiri destination y'Abadage ntabwo ikiri ekipe y'indoto ku Badage amakipe yose yinjiye mu bucuruzi Florian Wirtz arazamuka Leverkusen ikavuga ati mu butekereza kujyamo ntutekereze Bayern ntitugurisha abakepa ntabwo bikimeze nka kera cyangwa bakanahenda ise wa Florian Wirtz yumvishe ko ikipe ya Bayern ngo yicaye ituje ngo itimaje iri gukoresha itangazamakuru za Sport Bild ati umukinnyi yamaze gusinya no kumvikana na Bayern igisigaye n'igihe byababaje se akajyari akabinyomoza akavuga ati baramenyereka reka nta kigeze kiba umukinnyi wanjye ari ku isoko Axel avuze ikintu gikomeye none areba neza cyane iki kibazo kiragenda kikajya no mu ikipe y'igihugu y'Abadage Die Mannschaft uvuga ngo umukinnyi mwiza w'Umudage Bayern yaramutwaraga bikava no ku bakinnyi b'abene gihugu b'Abadage bikajya no ku banyamahanga niba Bayern ikeneye rutayizamu Robert Lewandowski ari mu ikipe ya Dortmund kumutwara bikaba byoroshye byabaga ari ibintu byoroshye ko ba Bastian Schweinsteiger n'abandi ba Tony Saba bakinnyi ikipe ya Bayern Munich yabaga yarakoze n'abakinnyi yatwaraga ibakuye muri ayo ma ekipe y'Abadage matoya ariko nayo urayireba ku mugani iyo Bundesliga kuri ayo ma ekipe y'Abadage ukabona baratinda ku isoko cyane kuruta uko nabo bari bujye gukora izo mpano zabo rero ubona icyo kintu Axel atinzeho ni nacyo kintu cyabaye nkaho kinagora Abadage mu minsi yashize twaravugaga tutese biri kugenda bite management biranga barahindura abayobozi buri munsi barajya mu gisa nka assemblée ukabona baba Dage b'abanyamupira baratubwira ko kumvikana byabaye intambara mu nama kumvikana uyobora ikipe ya Bayern Munich nk'Umudage nawe nako nk'umutoza ukabona nabyo byabaye ikibazo Aderan ubona ko umupira w'Abadage muri rusange buriya binabakoraho kuko nepo buriya nka Die Mannschaft duheruka nziza urugero mu 2014 batwara igikombe cy'isi ugenda ureba abakinnyi bari muri Bayern bari muri iriya ekipe banabanzagamo muri Bayern harimo nibura abakinnyi barenga 7-6 aho ngaho fashe Manuel Neuer fashe Boateng fashe Philippe Lahm fashe Bastian Schweinsteiger fashe Thomas Müller ushyizeho ni Miroslav Klose na Toni Kroos na Toni Kroos yagiye muri Bayern urumva iyo abakinnyi benshi b'Abadage bahuraga muri Bayern byafashaga na equipe nationale ariko muri iki gihe nyine super talents mu gihugu cy'Ubudage bari gusohoka urugero rwiza ni Kai Havertz Timo Werner ari muri prime yarasohotse Florian Wirtz arabacitse n'abandi bazakomeza kugenda babacika so kuba Bayern itakiri ku attracting izo tara z'Abadage ziri mu equipe meza biri gutuma na Die Mannschaft igenda isubira inyuma ko reba nka Nick Wartmed Stuttgart mugurisha muri Newcastle tayizamu ukiri muto Bayern yatekereza ko yamuhereza umwanya ariko Stuttgart mugurisha muri Newcastle miliyoni zikabakaba 70 kuko rero uko bimeze bya Nicolas Jackson muri Bayern ndetse n'Abadage muri rusange ibibazo bagiye bahura nabyo hanyuma ikindi nahoze ndeba Samir ne equipe ya Milan se bayita Rossoneri ikaba iri kwifuza witwa Manuel Akanji musore wa equipe ya Manchester City Milan iri kumushaka ariko umuvandimwe witwa Iglitare sporting director wa equipe ya Milan yavuze yuko rwose batarabasha kumwemeza neza kugira ngo abe yaza kubafasha uyu myugariro ushobora gukina nk'umutima defense cyangwa se n'inyuma ku ruhande Manuel Akanji bikaba biri kuvuga rero ko deal iramutse iciyemo equipe ya Milan ya Man City miliyoni zigera kuri 13 z'amapaundi irazibona se ikipe Mirase cyo kwibaza Mirase uzi ikintu buriya cyatuma isa nkaho ibikora
urumva ari ukuntu uzana umutoza munini buriya nicyo nkundira aba batoza banini iyo mufite kenshi ari kumwe na arakwempoza Maximiliano Allegri. iyo mufite kenshi arakwempoza iyo urebye urya abatoza banyuraga muri mira babaga ari abatoza bishakisha. Paulo Fonseca ni umutoza ari bujye kuganira na Cardinal umuyobozi wa Miras ajye kuganira nabo ba Iblakadabla usange ni mutoya ku meza, ariko uyu munsi Maximiliano Allegri wabaye muri iyo Miras akayihesha shampiyona, wabaye muri izo za Juve agatwara ibikombe akagera finali za Champions League, bamugaruye kuko babona ko bakeneye umutoza munini wabafasha. Yari iyo urebye ikipe ya Miras kuri iyi mikinire ye ashaka kuintroduce ya systeme tumenyereye n'ubundi y'abadefanseri batatu, amediateri bane n'abataka batatu, ubona ko azakeneramo abadefanseri icyo gihe noneho ubukeneye kuko urumva Stranger Pavlovic, Matteo Gabbia ndetse na Fikayo Tomori bose abafite ubarobrije kujya bakoresha muri defense atron. Urareba umuntu waba backinga cyangwa se reka tuvuge ko akanjaje wenda akanaka umwanya Matteo Gabbia cyangwa se akakumwaka umwanya Stranger Pavlovic, bivuga ngo Malik Tiolaye wagiye muri Newcastle ntabwo yasimbujwe. Urumva icyo kintu kandi bamukuyemo agafaranga, bivuga ngo harimo icyuho, ntabwo hasigarana abadefanseri batatu gusa batagira ubaba hafi. Bivuga ngo akanji naza bashaka kuba akanji wayobora iyo defense atron, Stranger Pavlovic wenda akajya asangira umwanya na Matteo Gabbia ndetse na Fikayo Tomori, ariko bakagira umuntu byibuze umutoza Allegri yizera ko amufite mu mugongo w'abatatu babanjemo. Icyo ni ikintu cy'ingenzi agomba no gukora, kandi cyiza cye akunda n'abakinnyi afite experience. Buriya utazagira ngo Allegri mu gihe uzamubona muri Miras uzamwumva muri amazina y'abakinnyi batoya barahari no mu Butaliyani benshi bari muri ama equipe mata, ariko wapi aravuga ati ngenyereye umukinnyi uri produit fini ufite experience uzaje kuduha umusaruro nabwo nene ari guhatanira kuko akanje akomeje kwicara ku ntebe ikipe y'igihugu Busuwisi n'umwanya yawutakaza cyane awutakaza rwose, kandi tugiye kujya muri mondial ikombe cy'isi. Kuri Manuel Akanji umunsi yashize Man City yamugurishije muri Galatasaray atabizi, abimenye yanga kumvikana na Galatasaray. Bigaragara ko kuri Man City bari flexible kuba bari kuri no musore niba bari bamugurishije icyo gihe ndumva zari miliyoni 15. Galatasaray inanirwa kumvikana n'umukinnyi wavuga yuko ku rwego ariho abona gikeneye kuba yakora byinshi muri shampiyona eshanu zikomeye i Burayi, ababwira yuko ibyo bintu babishyira kuri standby, birangira Galatasaray isubijeho bid ya miliyoni 15 nyamara Man City yari yazemeye. Kuri Manuel Akanji yatekerezaga ko yaguma mu gihugu cy'Ubwongereza akaguma mu equipe ya Middle Club, urugero Crystal Palace nimwe mu equipe yamwifuzaga na Tottenham yaramwifuzaga, n'andi ma equipe yakomanze arimo za Bayer Leverkusen yifuza kumusimbuza Piero Hincapié, ariko equipe ya AC Milan ntekereza ko Allegri ni umutoza munini kuba yakomveye ku mukinnyi munini, kwa Akanji mufata nk'umukinnyi munini ku myaka 30. Man City imyaka ibayemo mu by'ukuri yakinaga, yari umukinnyi ukina bihoraho, kireke yabaga yavunitse yabafashe gutwara Champions League ari mu kibuga mu buryo budasubirwaho, abafasha gutwara Premier League ebyiri 2023-2024 ndetse na 2022-2023. So ntekereza ko kuri Manuel Akanji muri equipe ya AC Milan yabafasha cyane. Kuri Allegri nawe ukunda abakinnyi bari experiment cyangwa se bafite ubunararibonye nk'uko yabitweretse muri equipe ya Juventus, uburyo yajyaga akora transfer ze, akazana ba Evra, akazana ba Andrea Pirlo, bakaza akabakoresha kandi ari abakinnyi bakuze, ariko ukabona Juventus nibwo iri mu bihe byiza cyane. So ntekereza ko kuri Akanji aba yahisemo equipe ya AC Milan yabona umwanya uhagije wo gukina, ko ntekereza ko AC Milan twabonye umwaka ushize inanirwa kwikarifya muri Champions League. Aba ba defenseur ifite nta n'umwe yongeyemo, ubundi ni Pavlovic, ni Gabbia, ni Tomori na Malik Tiao barekuye. Ntekereza ko bari bakeneye kongeramo izindi imbaraga ko equipe ya AC Milan umwaka ushize ntago yari nziza mu bijyanye no kwinjiza ibitego ndetse no kubyinjiza. Ngo ko rero uko bimeze